دما خوش ببینرین هجا ایرو 6 آذار 2024 روزان جیم روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لهرم اول سرانسری جهان رودانه حول بدن جوارد نوا بوتنا ساعت 7 دا پیشکش بکن لوکی هر تم دسپیکی چه سرموچین ما شهروانین یپجل من بجه چالاکیه که به باندور پیک آلین ده انجام شش چتین دولت ترکیه هاتم کشتن ریوبریا خواستریا دموکراتیک باکو روشلات سوریه جبولی کنین کرنا آوا فرات کمیته آوا کرد. اندامی کنسر ریوبرا کجه که مصطفی قراسول لسر حلوستا سی پی تی آل دشی تجرید گوت سی پی تی سازیه که سیاسی او دوی به تحشیر کرن. لپیرسوسی نونرین دم پارتیه شدناف ده 15 کساتن بنچاف کرن دم پارتیه گوت دستراتی ستارتا هل بجارتنی با اپراسیون دایر. بله بینرین هجاف سرموچین مبون اونها جمی برفرهیا بلتنا خویا ساعت 7 جوار پیشکش بکن ام ج ایریشن قرکرین داگیرکری دولت ترکیه دز به بلتنا خو بکن دولت ترکیه داگیرکر ایریشن خوین لسر هرم د نوا دمین داوی ده جارکدن زیده کریه هر وها درنگا شوی به چکینگران دپوین گنم ین تلتمریجی بون آرمانجا ایریشن داگیرکری دولت ترک دولت ترک دپوین گندن الکیفین تلتمری تو بارانکر بریا ویجی بری توپین خوادا بون گندن من بجه تایبت گنده بوی هیچ آتا تو باران کرن. نواند راگاندن یا مجلس لشکری من بجه جل سر مجاری داخلین یک دابو او آگای پارو کر بو. بارفرک بیمروفیا چته این دولت ترک لگنده بو هیچ ایل روش آفای من بجه بمبا باران کرد. هم وقت جه گنده بو هیچ لتلتورین جه بو اوبیسان هاتن تو باران کرن. لور هیزین جبت الاکراد جه درونک انتحاری یا دولت ترکیه آنین خواره. داجی توگا سیوار ادلب یا جریدای هیزین جبهت الاکرات لحمان گندی لدرونه که داجر کریه دان. ده انجام ده درون هات خستن. ولی هر به من بجه من دوام بکنش برکل من بجه دنوا دمین داویه ده تاوی ایریشین قرکریان داجر کریا دولتا ترکو چتین وی جاریم چالکین به باندور جه لحرمی بکتین یکینین پاراستنا جن یپجه لمن بجل دجي چتين راجركريا دولتا تركيا چالكيا كا بباندور بيك انين د چالكيا كو شهروانين يپجي بيك انين ده شش لشکرین شش چتین دولت ترکیه کرکر هاتن کشتن هر وها دلک چک او جبرخانه چتیان جی هاتن دست سر کردن هم وقتی وی که شهروانین یپجی این کو سنگ به چتیان رکت ناوا شرده و جاری چپرین وانجی دام براگر شهروانên yekînên parastina jiniyê pêjê bi van çalakiyan derbên xurt li çeteyên dewleta Tirkistan. Navenda ragihandin çapemeniya YPJ derbarê mijarê de daxuyaniyek weşand. YPJ diyar kir ku şervanên wan sisiyê adarê li dijî baregehek artêşa Tirkiya dagirkeriya gundê Şêx Nasir ya min Micê çalakî pêk anîn. Şervanan di çalakiya brengê serdegirtinê pêk anîn de derbên xurt li dagirkeran dan. Di çalakiyê de şeş çeteyên dewleta Tirk a qirker hatin kuştin. Şervanan tevahiya baregehên artêşa Tirkiya dagirker ruxandin û şewtandin. Şervanê ku ketin çeperên dagirkeran gelek cek û cebilxane jî li ser wan rakirin. Adarê 2024 li ser noxtayekî dagirkerên Tirk yên çeteyên girêdayê çeteyê wan çalakiyekî sizma pêk anî. Di vî çalakiyê me de çalakiyê me sizme de qederê 20 metrekî em nêzî noxtê dijmin bûn. Di encamê de şeş dagirker hatin ceza kirin. Hemen demê doçkayekî wanê 12 nîv hat îmha kirin, du mevzî hat îmha kirin, noxte bi tamamî hat şewtandin. Teqemenî de noxtê de çêbû cepxaneyê wan iki noxte herin hemû şewtîn. Li girêdayê wê yekî jî dagirkerên ku hatin ceza kirin silahê wan hat rakirin. Du qilêş burn û telefonên dagirkeran û heman demê nasnameyê wan cihazên noxteyê wan hatin girtin. YPJ ragihand ku şervanên wan bi awekî ewle vegeriyana çeperên xwe û daxuyaniya xwe wiha bi dawî kir. Em hêzeke tolhildanê ne û em biryardariyeke bilind di meşa xwe ya serkeftinê de bi israrin. Wê tê êrişên li ser jinên pêşeng, welat û dezketiyên şoreşa jiniya Rojava bê bersiv nemînin.
بدی مگوتی رو شش آدارش بو 8 آداری روژا جنان یا جهانی تنی دروش مانه هر دوی چارچوبه ده لسر آستا هریما باکور و رشتات سوریه روژا نه ریز چالکین جور به جور تنر دارخستن توی لباکور رشتات سوری لبشندن ین کردستان جی آمده کاریه که برفره یا جبو پیشوازی کرنا روژا 8 آداری هیا ایرو جاره کدن لسر آستا کانتونین باکور رشتات سوریه به چالکین جور به جور جنان آمده کارین خوین جبور روشا جنان یا جهانی آنین زمان پیشکتنا جنان وکی مگوتی شر قبول ناکه بره فکرنا جنان عاشتیه مسوگر دکه لپیش دخه به ارمانجا پیروزکرنا 8 آدار کوردیناسیون جنان عجزیره لقا مشلوی سمینرک دا هاته گوتن ایریش و سیاستین کل دیجی جنان تینه مشاندن دین کاربن ریل همبر ویناوی آزاد بگرن تێکۆشینا ژنان ڕغمی تەواهی ئاستەنگی بنپێکردن زەخت و هەوڵدانێن تەسفیەکردنا دۆزاوان هینا دەوام دکە. جاردن لقا مشلو مجلسا جنانا کنگره اسلام دموکراتیک داخویانیک داو گوت. جنیل همبر پرگالا باوک سالاری بانگا یکیتی و تێکۆشینا هەفپار کریه. هر وها لقا مشلو گرکه لگی به همان ارمانجه پیشنگه که کاردستی هاده وکرن. تاوی کوچبری و روشین زحمت جی لکامپا سریکانیه جنان بشاهیه که 8 آدار پیروز کرن. لآلية كيدن للشهبة يجيب بونيا روجي لكامبا سردم جندية القرح وأهرزي كارنفالك هاتل دار خستن كورديناسيون جنا كانتونا فراتيجي لكوباني سمينارك درباري 8 آدار ددا لسمينار دا بالهاتك شاندن سرولا فكر وفلسفة ريبرابو عاد بيش خستنا جنان ده لرقایجی جنان سردان سازی و ناوندین سیویل خدمتگزاری و هزین اولکاریه کرن. هر وها مجلس کنبونا جنان زنوبیا و دسته شارداریا نامن بجیجی بینگاوک پاقش کرن یلمن بجی پیکانین. کنگرستار اگری سپی جی لعین عیسای شاهیه کل دارخست. دایکین آشیتی جیل طبقه گل دیاری اندامین هزین اولکاریه گازی انشر و اندامین مجلس کانتونی کرن. مجلس پارتیا سوریا پیشروج شاغی حلب جی پانلک بدروشما هفجیان آزاد و تبلیبونا جنان ده چیکرنا بریاران دل دارخست. دیسال حلبه جنان به وی ارمانجه گلک سردان کرن و پشت رجی دار چاندن. اندام دسته سرکاتی یا پیدی فوز یوسف درباره 8 آداری دا آخوی اوگود ای سال به 8 آداری به سرهلدانه که جنان آنو به پیشوازی کرن لروشاوی کردستانی گاوین دیروکیتین آویتن تکوشنا جنان همو روژین سالی کرن 8 آداری ایدی جن نما جمیران دترسن جبرکو به دستی وان جتین داعشی تکچون. از دبیجم یعنی اب 8 آدار از باورم وی به سرهلدانی که جنای نهوی به پیشوازی کرن جبر کو حاضرتی که گلی که باشه تکوشینا جنان بوی 7 سال بردوامه یعنی اندام دسته سروکاتی یا پارتیا ایکیتیا دموکراتیک پیده فوزا یوسف درباره 8 آداری دا آخوی. فوزا یوسف آنی زمان کو 8 آداری ای سال و بسر هلدانه که جنان آنو به پیشوازی کرن و گود.
Amedekariye geleka mezina jinan ji bo vêrojê heye. Ev 100 sale têkoşîna jinana heştê adarê didome. Têkoşîna azadiya jinan têkoşîneke stratejîk û gerdûnî ye. Di her aliya cîhanê de heta ku sîstema zayendperest têk here ev têkoşîn dê berdewam bike. Foza diyar kir ku li Rojavayê Kurdistanê heştê adarê cudatirî cihên dîtir di nava şoreşa jinê de tê pêşwazîkirin û wiha domand. Li Rojavayê Kurdistanê gavên dîrokî têne avêtin. Lewma bi pêşengtiya Tirkiye ve hêzên zayendperest li hemberî şoreşa jin di nava metirsiyê de ye û vê şoreşê weke xeterî li ser sîstema xwe ya faşîst zayendperest dibînin. Ji ber wê dixwazin vê şoreşê bifatisînin, dizanin ku şoreşa jinan dikare guhertin û veguhertineke mezin ne tenê li Sûriyê li tevahiya cîhanê çêbike. Yani îdî jin nama ji mirinê ditirsin. Jin ji koletiyê ditirsin. Jin ji paşbarûtiyê dixwazin li hemberî wê tekoşîn bikin. İdî ji bo jina yani bi kuştinê bi mirinê jina nemekarin bitirsîn. Endama desteya serokatiya PYD, Foza Yusuf dest nîşan kir ku jin ji mirinê natirsin, ji koletiyê ditirsin û wiha pêdiçû. Bi kuştinê nema dikarin jinan bitirsînin. Ji ber ku çeteyên Daişê bi destê jinên li Bakur Rojhilatê Sûriyê têk çûn. Jin îro di hemû qadên jiyanê de hebûna xwe didin diyarkirin. Jinan di destpêkê de li hemberî xwe têkoşîn da meşandin, ew jina bêçarê ku her dem xwe dibin siya zilam de didît, îro li Rojavayê Kurdistanê bûye pêşeng. Jinên Rojavayê Kurdistan rojane di nava têkoşînê de ne. Yani li hemberî paşbarûtiyê mêr di nava têkoşînê de ne. Foza Yusuf di dawiya axaftina xwe de wiha got. Akademiyên me biriya perwerdeyê tolê ji hişmendiya zayendperest hildidin. YPJ li hemberî artêşên mêran ên ku gel û jin perçixindine sekina tolê nîşan dide. Jinan hemû qadên jiyanê yên aborî, civakî, zanistî, qanûnî, siyasî kirine cihê berxwedan û têkoşînê. Ger îro dijminên şoreşa jinan nikarin vê şoreşê têk bibin, sedema wê têkoşîna jinan e. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê jinan hemû rojên salê kirine heştê adarê. Di çardê Sibatê de li Bakurê Kurdistanê li bajarê Erzinganê li kanek ya lêgerîna zêrin çiya hezinek pêkhatban ve mijin çiya ji cihê xwe de şamatî bû lê ev çiyayê ku lêgerîna kanên madeya zêrîn lê pêk dihat gelek madeyên me tirster bikart anî ku ev cih jî hema bi metreyan nêzî çemê Firatê bû li ser vê yekê metirsiyeke zêde ya ji bo gihandina çemê Firatê derketibû olê. Her tekildarî vê yekê jê rêveberiya xweser ji bo lêkolînkirina metirsiya ku gelo li nava ava Firatê derkete ji ber ku ava Firatê yek ji damarên serekê yên jiyanê yên ji bo herêmê ye dest bi lêkolîn kiriye komîteya ku hatiye avakirin ji ragihand ku ew ê di nava rojên pêş de encamên lêkolîna xwe bi raya giştî re parve bikin. Piştî ku li Bakurê Kurdistanê de encama hezaza li kana lêgerîna zêran de madeyên jihrî tevlî ava Firatê bû, rêveberiya xweser ji bo lêkolînkirinê komîteyek ava kir. Roja çardê Sibatê li bajarê Erzinganê ya Bakurê Kurdistanê kaneke lêgerîna zêran hilweşiya bû. Di encama hilweşînê de axa ku madeyên kimyewî ji di navê de bû, heta çend kîlometreyan herikî bû. Piştî bûyerê hata ragihandin, hezas ji ber şîrket û desthilatdariya AKP ku tedbîr negirtiye pêk hatiye. O madeyên kimyewî tevlî nava ava Firatê bûye. Piştî belavbûyîna nûçeyan li ser mijarê li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê tirsketa nava welatiyan. Ji ber çemê Firatê li herêmê re jî derbas dibe û ji bo çandinî û vexwarinê yek ji çavkaniyên bingehîne. Li ser vê yekê Meclisa Rêvebera Kantûna Firatê ji bo lêkolînkirina ava Firatê komîteyek ava kir. Komîteya ku bi navê Komîteya Rewşên Awarteya Kantûna Firatê ji du endamên desteya jîngehê, du endamên desteya Rêveberiya Herêmê, du endamên desteya Tenduristiyê û du endamên Meclisa Rêveberpêktê. Piştî avakirina komîteyê bi lez û bes dest bi kar kir û nimûneyên destpêkê ji ava Firatê girtin. Di encamên testên hatine kirin de
حتی ویکلیه دناوا آوا چم ده ماده جحری نهاتنه دیتن. اندامین کمیته دیار کرن کو دبکو ده چند روشن پیش ده ده هرکینا چم ده ماده جحری در بازی باکر و شلات سوریه ببن. لوما اوی ده روشن پیش ده جی لیکولینین خود دوام بکن و آگاهیان بدن ولاتیان. شانده ریوبریا خواسر او یپجه لإیطالیا پشتی اندامین پارلمانتوی و جاری شانده هری داویل گل شارداریا مزن یا رومای جویا برپرسین شارداری گوتن و هفکاریا شارداریان باکور و روشتات سوریه بکن. دوی هفدیتن ده شانده باکور و روشتات سوریه دیار کرکو پشتگیریا نافنتوی یا بو وان کیمن او خواستن کو ایتالیا او ولاتین دنجی دستکی بدن وان. هر وکی بالچاندن سر زیانین کو ایدیشن داگیرکریا دولتا ترکیه‌ین گهاند نه بنسازی او بانک ل شارداری رومای او شارداریین دن ین ایتالیای کرکو سردانا هرمی بکن دا کو راستیال سر اردی ببینن. برپرسین ایتالی جی دانزانین کو شارداری رومای آمده به شارداریین باکور او روشتات سوریه ره هفکاریه بکه او جی خو ده سر راستکرنا دورین وکی آف او کانالیزاسیونان ده بگیره. بریوی هفدیتین جی شاندل گل پارلمنتر او اندامین سناتوی ایتالیای جویا بو او سوزا هات بو داین کو و بو ناسکرنا ریوبریا خواسر بخابتن. ببینرین هجام در بازی یک روجا سرکه یا گلی کرد بمون کو اوجی تجریدا گیران یا امرالی یکو اندامی کنسری ببر آکوما جواکین کردستان کجکی مصطفی قراسوجی تجریدا امرالی نرخاند او گود ادیم تجرید نراوایا او دوی دزوترین دمیده درین امرالی ورا فکرن هر وها قراسو بالکشاند لسر هلوستا سیپیتیا تکلداری تجرید ده اوگوت ادی سپیتیم نسازیه که به عالی یا پاراستنا مافانا لی سازیه که سیاسی اجبرویه که جی دوی اف سپیتیم سازیه پیشگیرتنا işkenceyi vara teşhir kirin. İmralı sistemini değerlendirirken bunun sorumlusunun spiti olduğunu... Endamê Konseya Rêveberiya KCK Mustafa Karasûd bernameyeke taybet ya medya haberê de tecrîdkirina rêber Apo û pêngava azadiyê nirxand. Mustafa Karasû balkişan der ser tecrîda 25 salan ya ser rêber Apo û ha got. Tecrîdkirina rêber Apo derbasî sala 26 bûye. Rêber Apo dema sîstema îmiraliyê nirxand got berpisyarê vê yekê CPT û Ewropayê. CPT saziyeke hukukî nîne û bi îradeya siyasî ve girêdayê. Nêzîkatiyên CPT nêzîkatiya Ewropayê. Böyle bir tartışması olmaz. Ewropa nêzîkatiyeke polîtik nîşanî Tirkiyeyê de heman tiştî CPT jî dike. CPT bi vê helwesta xwe sîstema îmiraliyê rewa dike. Karasû destnîşan kir ji ber CPT xweweke saziyeke pêşîgirtina li îşkenceyê nîşan dide gel û cîhanê dixapîne divê bê teşhîrkirin û ha dewam kir. Rewabûna pêkanîna sîstema îmiralî lewaz bûye û ketiye rewşekê ku aliyê xwe bê parastin nemaye. Eger tekoşîn bê kirin, ev sîstem dikare bê hilweşandin û derfetên hevdîtina rêbera po ya bi malbatê û parêzeran re dikare bêne afirandin. Ev helwesta spîtî ji bo me gel û mirovahiyê hinceta bilindkirina tekoşînê ye. Mustafa Karasû têkoşîna dijî komploya navnetewî jî nirxand û ha got. Têkoşîna 25 salan ya dijî komployê gihîştiya asteke gelekî giring. Niha dem hatiye ku deriyên îmiralî bêne parçekirin. Rewabûna xwe nemaye. Tiştekî ku rewabûna xwe nemabe nikare serpiyan bimîne. Rewabûna komployê jî nemaye. Sîstema îmiraliyê bi zorê serpiyan dimîne. Di wijdanê mirovahiyê de mehkûm bûye, gelê Kurd qebûl nake. Mustafa Karasû dawiyê balkişan de ser pêngava azadiya ji bo rêber Apo û diyar kir di qonaxa duyemîn de divê pêngav civakî û girseyî bibe. Kadın özgürlük mücadelesi Çalekya greva birçîbûnê yên li girtiyên Tirkiye di roja sedûyekan de ye dilgirtiyên azadiyê di daxwazên xwe de bi israrin hem wextê vêyekê çalekî nobeta edaletê jî bi biryadariyeke mezin dewam dike hevserokê giştiyê de bi pêk keskin bayindir. Îro serdana nobetê ro got vê têkoşînê bêdengiya di nava civakê de ji holê rakiriye û têkoşîn mezin kiriye. Berxwedana girtiyên siyasiyên li girtîgehên Tirkiye sed rojin li pê xwe hişt.
دلگرتین آزادی کو به آرمانجا آزادیا فیزیکیا ریبراپو و چارەسەریya پرسکرێکا کورد dest bi greva birçîbûnê kirine di daxwazên xwe de bi israrin. Îro çalakî di roja sed û yekê de ye. Girtiyên siyasî berê jî di peyamên ku rêkiribûn de diyar kiribûn ku heta daxwazên wan bicih neyên ew ê çalakiyên xwe bidomînin. Hem wextî vê çalakiyên nöbeta edaletê ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dest pê kiriye jî bi biryardariyekê mezin didome. Yek ji bajarên ku çalakî lê hatiye destpêkirin Stenbolê. Îro jî gelek rêveberên rêxistinên Dem Partiye û rêxistinên din serdana çalakiyê kirin. Di çalakiyê de têkildarê azadiya fîzîkiya Rêberapo peyam hatin dayîn û hate gotin divê tecrîda li ser Rêberapo bi dabî bibe û bi avayekî fîzîkî azad bibe. Çalakiya li Amedê jî di roja notisiyan de ye. Li bir jî çalakgeran berxwedana zindanan silav kirin û bang li rayadaran kirin ku daxwazên girtiyan bicih bînin. Deverekî din a ku çalakî lê heye jî elî he. Îro jî hevserokê giştiyê DBP keskin bayindir û gelek kesên din serdana nöbetê kirin. Hevserokê giştiyê DBP keskin bayindir qala giringiya têkoşîna ku dayîk didin kir û got vê têkoşînê bêdengiya di nava civakê de ji holê rakiriye û têkoşîn mezin kiriye. Bi heman armancê çalakiyên li Mêrsîn, İzmîr û Wanê dewam bû. Li wir jî dayîkên di çalakiyê de piştevaniya xwe ya bi girtiyên zindanan re anîn ziman û gotin yekane tişta em dixwazin ew e ku Birêz Abdullah Öcalan û girtiyên siyasî azad bibin. Hevdîtinên rayadarên Iraqê, Başûrê Kurdistanê û Tirkiyeyê dewam dikin divê çarçoveyê de jî şêwirmendê Ewlehiya Niştimaniya Iraqê bi Wezîrê Parastinê yê Dewleta Tirkiya dagirker re civiya endamê Konseya Rêbebera Kecekê Mustafa Karasu jî bal kişand li ser hewldanên Tirkiyeyê yên pedekê û got dixwaze Iraq û tevgerên din bînin li hemberê hev ev yek lîstikeke li aliyeke din derket holê ku Dewleta Tirkiye li Şengalê biriya GPS ku cê kesan diyar dike li sîmkartên Korekê bicih kirine êrişan pêktîne. Di çarçoveya qirkirina gelê Kurd de li sêgoşeya Tirkiye, Iraq û pedekê de hevdîtinên qirêj pêktên. Ofîsa Ragihaniya Şêwirmendê Ewlehiya Niştimaniya Iraqê ragihand ku Qasım Erecî li Enqerê Wezîrê Parastinê Tirkiye Yaşar Güler re civiyaye. Di civînê de ewlekarî û kontrolkirina sînoran hate nîqaşkirin. Berê vê jî dudiyê adarê Nêçîrvan Berzanî di forma dîplomasiya Antalyayê de bi Güler re civiya bû. Balkêşa piştî van hevdîtinan tevgera pêşmergeyên PDK li qadên gerîla hêzî de tir bû. Endamê Konseya Rêveberiya Kecekê Mustafa Karasu ev hewldanên Tirkiye ji Anefê re nirxand. Karasu balkişande ser binketina ku artêşa Tirkiye li hemberî gerîla jiyan kiriye û got Tirkiye û PDK xitimîne ji ber wê dixwazin Iraqê û tevgerê bînin hemberî hev. Em di vê bawerê de ne Iraq wê nekeve vê xefikê berjewendên her du aliyan nîne. Armanca Devleta Tirk mîsak millî ye PDK jî ji wan re hevkariyê dike. Yek ji herêma ku PDK û Tirkiye li dijî wê di nava hevkariyê de ne Şengal e. Li gorî agahiyên ku hêzên ewlekariya Şengalê parve kirine, Dewleta Tirk a dagirker bi rêya GPSên ku li kartên Korekê de bicih kirine êrişan pêktîne. Ajokarekî saziyekê Şengalê ku nexwest navê xwe bide got, dema min erebeya xwe şûşt, min fehr kir ku tiştek neasayî di erebê de heye. Dema min kontrol kir, min dît GPS bi erebeyê ve hatiye kirin. Wî kesî diyar kir ku GPS bi rêya karta Korekê di nava seyarê de hatiye bicih kirin û ji bo vê bi taybetî sîm kartên Korekê bikartînin. Hêzên ewlekariya Şengalê jî piştras kirin ku Dewleta Tirk ji bo GPS-an sîm kartên Korekê bikartîne. Hêjayê bîrxistinê yek Korek Telekom ya fermandarê pêşmergeyên Zerevanî Sîrwan Barzanî ye û berpirsê şirketeke kesekî serbazî ye û bikaranîna sîm kartan bêyî destûra berpirsê şirketê ne mimkün e. Endamê Meclisa Xweseriya Demokratîk ya Şengalê Heso İbrahim jî destnîşan kir ku siyaseta mala Barzanî bûye sedema fermanê û bi dehan gorên komî got her şehîdeke êzdî
اسیرک ازدی هر زروکک ازدی کو لچیان شنگال تی او برچمایه دوزاوان لمالا بارزانی هیا حس ابراهیم بانک لجواک ازدی کر کو جبر سوجین پدکی د جنوسایدا شنگالی ده دوزی لدجوی وکن. رخصتنا صندوق قربانی کردستان لدادگاه فدرال آمریکای جبر 25 کد ناو دا جنوسایدا شنگال جهیا گلیه مسرور برزانی و نوین برزانی کر تفگر آزادی جنین ازدیجه جبر سوجن مالباتا برزانی د جنوسایدا شنگال ده نامه اک جدادگاه آمریکای را شاند و پشگیری دا ودوزه. اندام مجلس آخواسری دموکراتیک شنگاله حس ابراهیم درباره مجال داخلی گفت ام بتن یا ازدیان حساب بکن زده ایسه دوزی هنه هر شهیده که ازدی دوزاوی هیا هر اسیره که ازدی دوزاوی هیا هر زاروکه که ازدی کالچیای شنگاله تی اوبرچی مایی دوزاوی هیا دوزن مالا برزانی زحفن حس ابراهیم دازانین که ین بون سدما جنوسایدا شنگال مسعود برزانی بخواه او افنر خواندن کرد. او کسین که بونه سدام آوه قرکرنه مالا برزانی به طایبتی جه مسعود برزانی یا چما و دمه سروک هرما کردستان مسعود برزانی بو هزا پیشمرگه و همو سازی و دزگه دبن فرمان و نریناوی دبون بریاراوی بو ام هیوی دکن هر ازدی اگلی خواه بکه و داخواز مافی خواه بکه اندام مجلس آخواسری دموکراتیک آشنگال حس ابراهیم بالکشاند لسر درودیا پدکه که بویه سبب قرکرنه بشداری مراسیم گورن کومی دبن و گوت شما هیانها ام لسر کم ندبون ین کبون سدام شهادت وان دچن سردان گورن کمی ام نکارن لسر شهیدین فرمان دروان بکن حتی او انسان بونه سدام وان شهادتان لسر گورن کمی آماده بونه ام ناچنور لروژه که او دوز وره وکرن او مالا برزانی بچه دادگه از اوی دمه بچم حس ابراهیم ده داویه ده جبو دارزاندن مالا برزانی اف بانگ لجواک ازدی کر دوی هر ازدیگ لسر مالا بارزانی گلیه خواه بکه نه تنه لأوروپای دادگاه عراق جه هیا جه ازدیان مافدارتر کس نینه که گلیه مالا بارزانی بکن. لهرمی پاراستنه ین مدیای درب لسر دربی لداگیرکریا دولتا ترکیه تین خستن به طایبت به چالاکین که لزاپیتین لدار خستن و جاری شفی رژیما ترکیه اردوغان هما دین و هار بویا جه دسپیکا سالی و گلین هپه گویه شاستاری به چالاکیین به باندور کپیک آنینه بیتری سات لشکرین داگیرکریا دولتا ترکیه هاتنه کشتن و گریلا تیویجی دیمنی وان چالاکیین به آوه که هری باش به رای گشتی را پار ودکه و ایروژی گریلا تیوی و جاری دیمنه که دن یه چالاکیا لزاپی پیک خاطی به رای گشتی را پار وکرد چالاکیا که جالی گریلین یه جاستری و لزاپی پیک خاطی ده تی خویا کرن کو چاوا لشکرین دولتا ترکیه کتنه نوا ترسان او جنازین خوژی ج قاده دبن İleket. İşte ben olayı da var. Her yerim jürüp derim. Kadınlar dağlara doğru. Dağlara. Ev dimenek dinye çalakiya lezapeye. Gerilla TV jî dîmenê çalakiya sekvaniya yê castarî weşan. Navendara gihandin û çapemeniya HPG têkildarî çalakiyê ev agahî parvekiribû. Li herêma Rojavayê Zapeya Şehîd Delîl sêyê mijdara 2023 bi taktîka sekvaniyê li dagirkerên li qada berxwedaniya girê Amediyê hate xistin û dagirkerek hate cezakirin. Ji destpêka salê ve jî li heremên Zapê gerîlayên Yeca Star û HPG derb li ser derbê li dagirkeran didin. بابا سرقم Hemen tepe bir geçtik et. بله بینرین هجا رژیم فاشیستیا AKP MHP یا کو تکچونا لشکرین خو ل هرمین پاراسنین مدی و به طیبت لزاپی دبینه و جاری حول ده به نسبون حل بجارتن رب دک و دولابان دستلاداری خو
لسر لنگان بهرن او دوی چارچوبه دجی نلریتین جالیه و رژیمی وطنه کرن برفره دبه هری داویه تکلیل داریم هلبجاردن کمیسیونا حقوق او مافی مروان یا دم پارتیه جوینه که چاپمنی لدار خست ده جوینه ده حتی گوتن که جاره کدن جبو هلبجاردن بقاسی 54,000 پلیس او لشکر به آواک و گوهز جبو هلبجاردن جبو باکوری کردستان هاتن شاندن تکیلداری ویه که دم پارتی هشاری ده او گوت به ریا ویه که جی هم قیوم مقام او هم جی والین رژیم فاشیستین لباکوری کردستان راست جبو سرکتنا AKP کار دیکن. سیویکی آداری ویل ترکیه و باکوری کردستان هلبجارتنی şaradariyan verin darxistin. Hoş geldiniz. Bugün partimizin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nun Komisyona Hukuk ve Mafê Mirovan ya Dem Parti tekildari ewlehiya hilbijartinê civîna çapemeniyê darxist. Civîn ji aliyê hevberdevkên Komisyonê Sevda Çelik Özbingöl û Öztürk Türk Doğan hat birêvebirin. Öztürk Türk Doğan di serî de balkişandin ser hilbijêrên ji aliyê desthilatê ve hatine veguhestin. Türk Doğan da zanin ku piraniya 4,000 hilbijêrên veguhestê ji leşker û polîsan pêk tê wiha got. Me tevaya sîvyek nabendan tespît kirin û îtirazên xwe kirin. İtirazên ku me kirine ji aliyê lijneyên hilbijartinê yê navend û navçeyan ve hatin redkirin, pişt re jî ji aliyê yê sekê ve hatin redkirin. Sorunlar halen varlığını sürdürüyor. Sevgili arkadaşlar, Kürt kentlerine toplam 54... Türk Doğan diyar kir ku tenê navnîşanekel navenda agiriyê 1923 hilbijêr hatine veguhestin. Tekildarê mijarê Öztürk Türk Doğan anî ziman wan geliyên xwe kirine û ha pêdeçû. Veguhestina bi hezaran leşkeran yal bajarên ser sînor rê ber fikaran vedike. Watheyeke din a veguhestina ew qas personelên ewlehiyê heye. Gelo piştî hilbijartinê operasyonên mezin yên leşkerî wê bên darxistin. Öztürk Türk Doğan Bank Partiyên muhalefetê yên Tirkiye kir ku li bajarên Bakurê Kurdistanê bi awekî vekirî nelrêtî tê kirin û baldarî bişopînin. İradesini gasp eden kayyumcu zihniyetin aynı şekilde Hevberdevka Komisyona Hukuk û Mafê Mirovan ya Dem Partî Sevda Özçelik Bingöl jî dawiyê destnîşan kir ku feraseta qeyyûm bi nelrêtiyên hilbijartinê dewam dike û ev tiştanî ziman. Walî û qeymeqam di nav xebatên hilbijartinê yên AKP de cihê digirin. Em dixwazin gelê me û raya giştî bizanin ku em ê bêhiqûqî helwestên dijî qanûnan û kiryarên vîna gel tune dihesibînin yên divê pêvajoyê de bişopînin. Rejima faşîst ya AKP û MHP bi nêzîkbûna hilbijartinê re dîsa dest bi pêra operasyonan kiriye li Pîrsosê hevseroka navçê û namzetên şaredariya Dem Partiyê ji di nav de 15 kes hatin binçavkirin. Rêjxistina Dem Partiyê ya Rihayê diyar kir desthilatdariyê li Pîrsosê starta hilbijartinê daye û xwest demil dest hevalên wan werin berdan lê kêleka polîtîkayên desthilatê yên ji bo çewistandinê Dem Partî û gel li qadin xebatê xwe bi awayeke coş dimeşînin. Rejima faşîst ya AKP MHP bi nêzîkbûna hilbijartinan re dîsa dest bi pêla operasyonan kirin. Îro danê sibê li Pîrsosê polîsan bi ser malên endamên Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan Dem Partiyê de girtin. Hevseroka navçeyê û namzetên endamtiya Meclisa Şaredarî jî di navê de 15 kes hatin binçavkirin. Rêxistina Dem Partiya Rihayê têkildarî serdegirtinan li ber Bîroya Hilbijartiniya Pîrsosê daxuya yekda. Hevserokê rêxistina Partiya Bajêr Bekir Karakeçî binçavkirin şermezar kir û ev bertek nîşanda. Reddediyoruz, kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Gözaltına alınan bütün arkadaşlarımızın derhal Desthilatê û darazê li Pîrsosê starta hilbijartinê dan. Em vê helwestê qebûl nakin û dixwazin demildest hevalên me yên hatine girtin werin berdan. Tevî polîtîkayên desthilatê yên ji bo çewsandinê jî Dem Partî û gel dest ji biryardariya serkeftinê bernadin. Namzetên hevşaradariyan îro li gelek bajaran xebatên hilbijartinê berdewam kirin û gelek derdoran re hevdîtin kirin. Li wanê namzetên hevşaradariyê yên Erdîşê serdana dikandarên navçeyê kirin û gotin ew ji hilbijartinan bihêvîne. Rêxistina Qersê jî di heman çarçoveyê de ji çar aliyan ve serdana malbatan kirin. Partiyan ji malbatên ku serdana wan kirin re qala texrîbatên qeyyûman kirin.
اما سری من سر پاوش بدامه نامزدên hevşaradariyên Şirnexê jî tevlîbûna hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk re çûn serdana dikandaran. Ciwanên kuldora şandeyê kombûn gotin dem dema me ye û anîn ziman ew ji sîviyekê adarê re amade ne. Rêxistina Dem Partiya Amedê jî li navçeya bajarê nû diroya hilbijartinê ya jinan vekir. Di vekirina büroyê de berdevka Melîsa jinan ya Dem Partiyê Xalide Türkoğlu Axifê got ew rengê jinê li hilbijartinan dixin. Bilemrevşa li Sûriyê pê dewam bikin li parêzgeha Dêrazorê çeteyên Daişê êrişî kesên ku dobelan kom dikirin kir di êrişa çeteyên Daişê de nêzîkî 45 kes hatin kuştin li Rexvê balafrekên nas êrişî erebeyeke çekdarên Îranê kirin di êrişê de 3 çekdarên Îranê hatin kuştin. Her sal weke van çaxan xelkên Sûriye derdikevin Çoristanê û dombelan didin hev. Îsal jî xelkên Sûriye ji bo komkirina dombelan berê xwe didin çolê. Lê gelek caran çeteyên Daişê êrişî wan dikin û wan dikujin. Îro komek ji xelkên Dêrazorê ji bo berhevkirina dombelan çûn Çoristana Kepça. Çeteyên Daişê êrişî wan kir. Di êrişa terorî de nêzîkî 45 kes di nav de zarok jin û leşkerên hikûmeta Şamê hatin kuştin. Her wiha çeteyan zêdetirî 10 erebeyên welatiyan jî dan ber agir. Paşê çeteyan ber bi Çoristanê ve reviyan. Li Rexvê jî şerekî giran di navbera hêzên hikûmeta Şamê û komên çeteyên dewleta Tirkiyeyê. Her du aliyan li xetên şeriyê li gundên parêzgeha Laskiyê bi çekên navîn û giran şer dikin. Navenda çavderiya mafê mirovan a Sûriye ragihand ku di encamê de hetana 3 leşkerên hikûmeta Şamê hatin kuştin û 5 jî birîndar bûn. Hêzên hikûmeta Şamê jî bi moşekan ciyên çeteyan yên li Heleb û İdlibê kir armanc. Li aliyek din jî aloziya di navbera Îran û koalîsyona navnetewî li Sûriye kur dibe. Di danê nîvro de balafirek bê mirov anenas li parêzgeha Dêrazorê erebeyek çekdarên Îranê bombebaran kir. Di encamê de 3 çekdarên Îranê hatin kuştin. Tê gotin ku balafira nenas ya Amerîkayê. Li parêzgeha Swêdayê jî xwepêşandanên li dijî hikûmeta Şamê didomin. Xwepêşandêran li qada Elkema kom bûn banga guhartina siyasî û berdana girtiyan kirin. Bi Başûrê Kurdistanê jî demam qala wê dikin hevalê me girtiya edîtorya Ajansa Rojnivîsê Silêman Ehmed bê kam qala wê bikin em derbas nakin rojnamevan Silêman Ehmed ku ji aliyê pedekê ve hatiye revandin 104 rojin agahî jênayê girtin rojnamevanên Silêmaniyê jî derbarê mijarê de bertek nîşandan û gotin bin çavkirina rojnamevan Silêman Ehmed bin pêkirineke eşkere ye mafê mirovan e. Rojnamevan Silêman Ehmed ku ji aliyê pedekê ve hatiye vandin 134 rojin agahî jî nayê girtin. Tevî bangawaziyên rêxistinê pêşeyî yên rojnamegeran û rêxistinên civaka sivîl jî rêveberiya pedekê heta niha têkildarî Silêman Ehmed tu daxuyelî nedane. Rojnamevanên Silêmaniyê derbarê revandina Rojnamevan Silêman Ehmed da axivîn. Rojnamevan jî li Elî da zanîn ku li Duhokê û Hewlêrê hên jî rojnamevan nikarin bi awayekî azad fikir û ramanên xwe bînin ziman û wiha pêde çû. Dema rojnamevan li ser karê xwe ne, yekser tên binçavkirin. Binpêkirinê li hemberî rojnamevanên jin jî bi awayekî berbiçav zêde bûne.
gelek caran li dijî rojnamavanên jin li saziyên lê kar dikin jî binpêkirin tên kirin. Lê tevî hemû astengiyan jî rojnamavanên jin di warê karê xwe de bi pêş ketine. Jilyan Elî di dawama axaftina xwe de balkişand li ser revandina rojnamavan Seleman Ehmed û got ya ku li hemberî rojnamavan Seleman Ehmed hatî kirin cihê nerazîbûnê ye bê ku sûcekî wî hebe hatiye binçavkirin. Rênanin parêzer ji serdana wî bikin tê dîtin dema rojnamavan ne bi dilê desthilatê kar bikin weke rojnamavan Seleman tên revandin û girtin. Derbarê heman mijarê de rojnamavan Diyarî Ferîdon jî got rewşa rojnamavaniya li Başûrê Kurdistanê ne berdest û gelekî xirab e. Bi taybetî jî li herêmên ku dibin desthilata pedekê de ne. Ev rewşîn xirabtir e. Diyarî jî balkişand li ser revandina Seleman Ehmed û hatî çû. Divê bêyî biryara dadgehê rojnamavan neên girtin. Lê weke Seleman Ehmed bi awayekî neyasayî rojnamavan tên girtin. Asayî jî niharê nade ku parêzer û malbat biçin û wî bibînin. Ev binpêkirineke aşkere ya dijî mafên mirovan e. Belebînerên hêja em di nava meha adarê de ne ku meha adarê jî ji rojên girînkên kêfxweşî û bi êjî têrotejîne û di van rojan de jî plansaziyên berfireh yên ji bo çalakî û meş têne li darxistin hem wextî vê yekê ji bo ewlekariyeke baş angu em bêjin ji bo ku ev meh bi awayekî aram derbas bibe hêzên asayişa Bakur û Rojdatê Sûriyeyê jî bernameya hişyariyê bi raya giştira par vekir li aliyekê din rêveberiya Xweser ji ber ku heştê adarê dikeve roja ênê roja nehê adarê weke roja betlane ragihand ev nûçe jî di nav de niha berfirehya nûçeyên mên di tura nûçeyên mên civakî de. Bi boneya hatina gelek helkeftinên di meha adarê de hêzên esayişeya Bakur Rojhilatê Sûriyê gelek tedbîrên ewlehî ji bo mehekê ji îro heta 6 Nîsana 2024 pejirand. Tedbîrên ku hatine pejirandin evin li bajar çûn û hatina motorsikletan bi temamî hatiye qedexekirin. Bi roj ketina kamyon û tankan, mezin û navîn qedexeye û ji saet 12 şevê heta saet 6 sibê têkevin hundir. Kamyon û tankên saziyên xizmetguzariyê yên wekî navpêşxane, karxane û navendên tenduristiyê ji vê yekê nayên dûrxistin. Asayişê ji gelê herêmê xwest ku di rewşeke bi guman de hêzên wan agahdar bikin û bibin alîkar. Asayişê diyar kir ku wê beriya cejna Newrozê jî hişyariyên heyî eşkere bike. Hevserokatiya Meclisa Rêveber a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê derbarê dewama saziyên xwe bi boneya heştê adarê de giştînameyek weşand û wiha got bi boneya roja jinan a cîhanî tevahî sazî û nivîsgehên fermî yên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê roja şemiyê nehê meha sîya sal 2024 dike betlane. Hevserokatiyê diyar kir ku ev betlane wê ji bo saziyên karê wan lizgînin ne derbasdar be. Desteya perwerde û fêrkirinê ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Kantona Reqayê bi şahiyekê dibistaneke amadehî ya model vekir. Dibistan li taxa Ferdos a li bajêr e. Dibistan ji 4 fêrgehan pêk tê û bi koordînasyona zanîngeha Arazon ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hatiye amadekirin. Di şahiyê de şanoyek têkildarî girîngiya dibistanê, têkoşîn û berxwedanê ji aliyê şagirtan ve hate pêşandan. Rêxistinên civaka sivîl desteya çandinî û avdanê ya Kantona Cizîrê, Mudîriyeta Daristanan û şaredariya gela Qamşloyê li dijî êrişên dewleta Tirka dagirkereyên li ser xweza û binêsaziya Bakur Rojhilatê Sûriyê di siddar çandin. نجتمع اليوم لنطلقها صرخة مدوية بسياسات الإبادة الممنهجة بحق شعوب المنطقة. Beriya çandina daran, beşdaran li çerxereya Şehîd Yusuf Gulo daxuyanî hate dayîn. Piştre li çerxereyê, peyareyên di navbera çerxereyê û taxa Hilêliyê de di siddar hatin çandin. Heman rêxistina li Qamşlo dar çand, beriya çend rojan li Hesekê jî dar çandibûn.
بله بینرین هجان و چهمه داویه جی تکیلداری روشا لغزه یا توی دانوستاندنان جبو پیک آنینا آگربست جی شری لغزه به آوه که دجواری دوام دیگه هر و شری کل هرمی پیکتین ده جیم هیویا کو پیک آنینا آرامیه که لهرمی بر بداوی ودچه و جمارا کسین کو ده انجام و شری ده جیانا خواهش دست دنجی روش بروش سیده ترتبه لالیه کی دانستاندن لسر پیک آنینا آگربست تین کرن لالیه دن جی شر الغزای بگرانی بردوام دکه دناوا 24 ساعتین در بازبوی دجی جبر شر و ایریشان بدهان کسمرن و بریندار بون لگوری وزارت تندرستی حماس بالافرین شرین اسرائیل آواهیه که الهریما دیر البلح یا غزای بمب باران کرن هات راگهانن ده ایریشی ده 3 کسی دن هاتن کشتن و هجمارا که زیده جی بریندار بون حتی دیارکرن هزین اسرائیل به توپ و بالافرین شهر هریما خان یونس و دورین دنجی بمب باران کرن لی دربار انجام وان ایریشان ده آگاهی نهاتن پاروه کرن لگوری چاپمنیا فلسطینی جی بالافرین شهرین اسرائیل لدجی هریما رفاه جی ایریشین گران پیکانین ji heftê cotmeha 2023 ve hejmara kesên Xezayê hatin kuştin 3600 derbas kir û zêdeyî heftê 2000 kes jî birîndar bûne. Rêveberiya Filistînê jî ragihand ku İsraîl bi astengkirina derbasirina alîkariyên ji bo Xezayê hewl dide dagirkeriya xwe mayînde bike. Wezareta Karên Derve ya Filistînê têkildarî mijarê daxuyanî da. Di daxuyanê de hate gotin tê dîtin ku İsraîlê ji bo derbasirina alîkariyê bi rêya behrê destûr daye lê bi rêya bejahî asteng dike. İsrail bi vî awayî hewl dide ku dagirkeriya xwe mayînde bike, Xeza û şerîa rojava ji hev veqetîne û gelê me koçber bike. Li aliyê din hat ragihandin ji ber astengkirina derbasirina alîkariyên ji bo Xezayê xeteriya birçîbûnê jî zêde dibe. Wezareta Tenduristiya Hemasê eşkere kir li nexweşxaneya Şifa ji ber bêxwariniyê zarokeke din jiyana xwe ji desta. Her wiha wezaretê diyar kir hejmara zarokê ku ji ber birçîbûnê mirin derkete heyjdan. بله بینرین هجام لوردگیشین داویا بولتنا خواه ساعت هفتان او دبیشین حتی نوچین مین داویا روژه ساعت 23 دا ورم پیشیا و بمینندنا با خیر و خوشیده هر شاد و بختار بود